Ovo je Nikola Stojković iz Belgrada koji dobil prvu nagradu. Hvala. Ja dolazim u ime firme AGM iz Belgrada koja je dobila prvu nagradu na konkursu za stambeni centar Budvi. Pored mene od autora voleo bih da navedem i Borislava Petrovića i Ivana Raškovića. Naš koordinator je Nada Jelić i ostali učesnici su Luka Ostojić, Boris Petrović, Bojana Marković i Nina Kordić. Sada nekoliko reči o samom objektu. Da, molim nas. Objekat je koncipiran iz dva volumena, od kojih je jedan viši od drugog i koji su među sobom povezani transparentnom centralnom komunikacijom sa stepeništem i dva panoramska lifta. A šta to znači nekakva forma? Ako tražite neku simboliku u ovoj formi, u našim prvim razgovorima mi smo pričali o obliku jedara, brodskog jedra, koje dobija snagu sa vetra koji dolazi sa kopna i polako gura ovaj brod, ovu kuću ka moru. Na taj način povezujemo dva bitna entiteta Crnogorskog primorja, to su brdo, stijene i more. Dobro. Ovi volumeni su povezani u nivou prizemlja i mezanina i cijela struktura se spušta još dve etaže ispod sa podzemnim parkiranjem i prostorom za tehniku. Ono što bih još istakao, to je ova kuća je nekako neutralno smeštena u svoje okruženje. Ona niti je agresivna, niti dominira, niti pravi otklon od svojih susjeda i ono što mislimo da je važno, na jedan fini način potpunjuje ovo urbano tkivo same Budve. Zbog toga smo to stavili i na ovu najveću fotografiju na našem plakatu, zbog toga što želimo da to jako istaknemo, da je ovo dobar doprinos za grad Budvu i ukoliko se... A koliko sprat ima objekt? Objekat ima dve prizemne etaže namenjene lokalima za izdavanje i poslovnom prostoru i iznad toga ima još u jednoj kuli 9 spratova, a u drugoj 8. A šta interesno vas zamislili tam unutri? Neki spa, bazen, šta? Ovako, objekat ima ukupno 46 apartmana, tražene strukture su od 50 do 80 metara kvadratnih, a na poslednje dve etaže obe kule nalaze se penthouse apartmani u više nivoa, od kojih svaki ima bazen na najvišem nivou. A super. Da, to je baš dobro. Da li ti si srećen što dobil prvu nagradu? Pa kako da ne. Teško to bilo? Bilo je teško, radili smo od prvog